Өткен жылы 17 августта автовырсықтан bizim aydan 8 kişi öldürdü. Ушул иштер прокуратура өтүп жүрүп отуруп, кайра прокуратурага барып, эртеңде МВДга барып, анан государственное следственное управленияга ошону сот болуп, Бердим айдын соту 4 жылга кечтирди. Кайра эми апелляцияны жазып, ал деген докторлардын, врачтардын экспертизанын төрөлөш кортундардын негизинде меня деген нерсени кайра больницага жатып, номер 1 СИЗОдон чыгып алып. Ушулар өз күчүн көзөмөлдү жүрүшүп жатат. Биринчи, экинчи нерсе биздин айылда Акмат Нарымбек деген бар эле. Айыл өкмөттөрү болуп келишип, 11 гектар жер 4 жыл пайдаланып айыл өкмөт эч кетип койбойт. Муну аким жакшы билет, мен акимге кайра айтайын. Үчүнчү суроо, ошол эле 11 гектарды мурунку айыл өкмөтү өз кызматын үчүн пайдаланып айыл өкмөтүн эч кетип койбойт. Бу да коррупциялык иш. Кайра эле ошол айыл өкмөтү ошол 11 гектар жерди 3 чакырга жазып, 3 чакырдын үстүнөн өздөрү пайдаланат. Tökkan akçalar eşitke çok. 90 hektar yerdi aylık hükümetleri. Yerliğe verip boşuldu bizim aylık kişilerine. Arendana verip, arend akçaların eşyaka tökmesini ötürmeden. Aylık hükümetin bu yakın eşitlik tökmenemez. Andan çıkar altız paragrafından yeki bu kapgelikte verdi aldanan, hakim de aldanan, hakimin gösterir. Hakim boşluğa çelişke olan edes. Hakim de aldanan, yerdi biz de aldanan. Oşul bu kanun bağası 108 milyon kurtulgan. Adı bu kadar. Andan çıkan 3 yıl vurup, dağılan bölümlerimiz parasından 5 tupa verdi. 5 tupanı 100 yıldan beri sotlaştırıyoruz. Satıp gelmeyin, alıp gelmeyin kişiler ailesi programması ölçüyor. Uçuyorlar, ayında. Satıp yiyin iş düşüyorlar. Yok, çok prokuratorlar koyuyor iş. Erkinbek Bayker, çara koldanın. Siz gördünüz, eksi rosu olunca değil. Barı muhammad aytın size. Бука боюнча бул соттого берилген, органда туруп атат, азыр бүгүнкү урууда. Айыл өкмөтү жери боюнча 11 гектарды 3 адамга арендага берилген, биз анда аренда мөөнөтү керек. Az Erkinbek Bayker мындай бергенин Айтбасов Түштүрбеков өзүнчө ТТИП боюнча сиз караң Султанов менен. А жана жери боюнча 4-чү акы алгач, маалыматтар бул жакка. Рахмат.